यो सहाबी में पाक रसूल तशो गोयान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। यो सहाबी में पाक रसूल तशो गोयान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। रागलो मजलिस तद हजरात कभी बयान डिर पहबात नु कभी बयान डिर पहबात रागलो मजलिस तद हजरात कभी बयान डिर पहबात कभी बयान डिर पहबात ओ कभी बयान डिर पहबात ससुरात लो बांध जिहार शुलरू खानदासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। यो सहाबी में पाक रसूल तशो गोयान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। माँ बकवलो कारुबारा हम बदकली नजबारा हम बदकली नजबारा माँ बकवलो कारुबारा हम बदकली नजबारा हम बदकली नजबारा हम बदकली नजबारा दकोर वालम वो दौलत के दो इम्कान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। यो सहाबी में पाक रसूल तशो गोयान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। ज़कोर वालत गोयान शोमा कवस्ता हमल के माशूमा कवस्ता हमल के माशूमा ज़कोर वालत गोयान शुमा कवस्ता हमल के माशूमा कवस्ता हमल के माशूमा कवस्ता हमल के माशूमा ज्वंदे दपन कचिए रुक्षिनुम निशान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। यो सहाबी में पाक रसूल तशो गोयान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। के वापस रागल मदकारा कुरवाला मातवी दिलदारा कुरवाला मातवी दिलदारा वापस रागल मदकारा कुरवाला मातवी दिलदारा कुरवाला मातवी दिलदारा कुरवाला मातवी दिलदारा उशुव माशुमा मादा पनकला हगा अंदासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। यो सहाबी में पाक रसूल तशो गोयान दासे कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी कभी बयान दासे हुजूर जड़ेगी। वो खुशाल ज़बीशाना शर्म न बच्चो मजाना शर्म न बच्चो मजाना वो खुशाल ज़बीशाना
الله شرم نہ بچ شم جانانا شرم نہ بچ شم جانانا شرم نہ بچ شم جانانا د چاچی لور بوا رټلو بسلطان داسی کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي یو صحابي میں پاک رسول تشو گویا داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي یو زل راغل مذکور تا گور مکور کی ہر یو لور تا گور مکور کی ہر یو لور تا یو زل راغل مذکور تا گور مکور کی ہر یو لور تا گور مکور کی ہر یو لور تا گور مکور کی ہر یو لور تا او ملی دلا یوم شم حیران داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي وای وای یو صحابي میں پاک رسول تشو گویا داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي معشوم و ډیر خوبصورت سپین سپوږ میں و پاک حضرات سپین سپوږ میں و پاک حضرات معشوم و ډیر خوبصورت سپین سپوږ میں و پاک حضرات سپین سپوږ میں و پاک حضرات سپین سپوږ میں و پاک حضرات کاش دا ملوروي او میکړلو یو ارمان داسي کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي آیا صحابي میں پاک رسول تشو گویا داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي ما سر خوا کې ببناستا خولی زما پوڑو لاسو پاکوی نا زارد شمتری براغلم چی بہرننو پخپولا سن خچا پیرا لکوینا را سرکڑی بے خباری پوڑا خلد ابا جان آواز کوینا مینا زما بزیاتی دل کنا د بچو مینا زړکی لارې جوړوینا یو صحابي میں پاک رسول تشو گویا داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي بادشاہ راکړو راته پیغورو ولی ساتل دتالورو بادشاہ راکړو راته پیغورو ولی ساتل دتالورو ولی ساتلی دتالورو ولی ساتلی دتالورو زړګي می سخشو وسوسه د شیطان داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي آیا صحابي میں پاک رسول تشو گویا داسه کوي بیان داسه حضور جړیږي کوي بیان داسه حضور جړیږي
تویل می دا ساعت اکڑما شمی تزینات اکڑما شمی تزینات بی طویل میں دا ساعت اکڑما شمی تزینات اکڑما شمی تزینات اکڑما شمی تزینات کردما ماتی بوزما پخشان داسے کبھی بیان داسے حضور جڑی گی وی وی کبھی بیان داسے حضور جڑی گی یو صحابی پاک رسول تشو گویا داسے کبھی بیان داسے حضور جڑی گی کبھی بیان داسے حضور جڑی گی معشوم میں کڑلا روانا پھڑی رمینا باندی اخلی قدمونا شمروان زبیا بانتا نو دا دیس پگ میں دا پارا کند زکنما معشوم عمرہ سر لگیا زما تندنا لرکوی خوالی گردونا کند مکڑلا مکمل نو اس درنگ ساعت لپک زبای خخوما امینی ولد بختونا دا غرز ملو یک وما کوششونا ما شوم ماتا او ماتا مخاطب شوا وائی اللہ تبت سکڑ جوابنا دایو ارمان میں تو پورا کا یوی لحظیلا دمرغی گل ورزاما خیر دی واپس براشم بیرتا او بیرتنو چی می دخ کلی مور جانو کلم دیدنونا حس تیئے ما ہم نظر نا کڑو ور باند جوڑ مکڑ دخور انبارونا ہستے ما ہم نظر نکڑو او نکڑو ور باندی جوڑ مکڑ دخور انبارونا یو صحابی میں پاک رسول تشو گویان داسے کبھی بیان داسے حضور جڑی گی کبھی بیان داسے حضور جڑی گی یو صحابی میں پاک رسول تشو گویان داسے کبھی بیان داسے حضور جڑی گزار کبھی بیان داسے حضور جڑی گی دیر زیاد خپشولو جانانا چه ووری دلو دا داستانا چه ووری دلو دا داستانا دیر زیاد خپشولو جانانا چه ووری دلو دا داستانا چه ووری دلو دا داستانا چه ووری دلو دا داستانا اوپر تیاری میں شل ختم پا گلفام داسے کبھی بیان داسے حضور جڑی گزار کبھی بیان داسے حضور جڑی گے او یو صحابی میں پاک رسول تشو گویان داسے کبھی بیان داسے حضور جڑی گزار کبھی بیان داسے حضور جڑی گے متراب زکریا جانو دغا واقعا مکڑا بیانو
نو دغه واقعیا مکړه بیان یم تراب زکریا جان دغه واقعیا مکړه بیان دغه واقعیا مکړه بیان دغه واقعیا مکړه بیان په کتابونو د تاریخ کې د عیان داشه کوي بیان داسه حضور جړېږي کوي بیان داسه حضور جړېږي او یو صحابي می پاک رسول ته شو ګویان داسه کوي بیان داسه حضور جړېږي کوي بیان داسه حضور جړېږي کوي بیان داسي حضور جړېږي زار د شم زشانا